stručnog štaba, našim trenerima iz kluba, ljudima iz uprave, novinama koji danas ovdje sa nama da ovaj naš privremeni rastanak zabilježe i pošalju u eter. Ono što je vrlo bitno reći, u prvoj godini mi za sebe imamo dobre rezultate. Trupa pokazuje da sigurno ide ka onom putu koji je bio i naš cilj koji smo i javno rekli cijeloj javnosti, ali i vama igračima koji ste i najzaslužniji, da smo danas evo već na neki način sa lijepom razlikom vodova u odnosu na sve naše protivničke ekipe koji su također možda neke od njih imale i ozbiljne ambicije za ulazak u Premier ligu. Ja mislim da smo mi negdje na pola puta. Vama hvala na svemu što ste u ovom jesenjem dijelu prvenstva odradili vi i vaš stručni štab. Imali smo i određenih problema za koje ponekad ne možemo optuživati bilo koga, bilo je tu i slučajeva i povređivanja, bilo je tu i nekih drugih nepredviđenih stvari koji su u međuvremenu se dešavale, ali evo, pored svega toga i nekad možda sa vrlo malim brojem igrača i malim rasterom koji je imao šef struke na raspolaganju, vi ste uspjeli da napravite tu razliku i da već ovoga trenutka možemo reći da ste na ozbiljnom putu povratka u Premier ligu. Svakako to je bio interes kluba, ali ja mislim da je to bio interes i vas pojedinaca. Mislim da su pojedini igrači skrenuli ozbiljnu pažnju na sebe, bez obzira što je ovo takmičenje u prvoj ligi Republike Srpske i što možda neki misle da je to nedovoljno da budu praćeni, viđeni. Nama i ovih dana se pojavljuju određeni ljudi koji se raspituju i pitaju kakav je status pojedinih igrača koje mi imamo kod sebe, koliko još vremena dugo traju njihovi ugovori, ali isto tako moram reći da kad jedna ekipa krene uspješno prema vrhu, onda počne biti predmet ozbiljnog interesovanja i samih igrača koji sad ovoga trenutka zovu, žele i voljeli bi da budu dio naše kolekcije. I poštujući ono što je uvijek bio kod nas, nekakav kodeks čestitog odnosa i poštovanja jednih prema drugima, nećemo nikad uraditi bilo šta da bilo kog svog igrača se odreknemo tek tako, u želji da neko možda jednog trenutka bude imao priliku da za neki svoj lični napredak i neki odlazak negdje sigurno će da biti podržan od samog kluba i od njegove uprave, ali isto tako pokušat ćemo da iscrpimo sve modalitete kako bismo i od onih za koje možda još nemamo 100% garancije da je tu igrač za premijer takmičenja, da ćemo pokušati da iscrpimo i same vas određenim zahtjevima koje pred vas stavlja šef stručnog štaba, koje morate prihvatiti da su nešto najbolje što radi za vas, da u svakom od vas nađe ono što je najkvalitetnije, da izvuče to na vidjelo i da samim tim dobijete priliku da stvarno već u sljedećoj godini budete članovi premijer ligaškog kluba. Za razliku od vas, mi nećemo ići na odmor, imamo puno posla koji se trebamo baviti. Isto tako i u narednoj godini u takmičenju u proljetnom dijelu potrudit ćemo se da što prije napravimo što veću razliku i osiguramo svoj povratak kako bismo mogli se posvetiti nekim drugim poslovima koji su uslovljeni, koje moramo odraditi za povratak u Premier ligu. Znate da je potrebno da uradimo rekonstrukciju naših travnjaka, da je potrebno da idemo i u izgradnju reflektora i mnoge druge stvari koje mi moramo rješavati dok vi budete odmarali. Želim vam da ovaj odmor stvarno iskoristite na najbolji mogući način. Ispoštujete sve ono što vam šef struke i njegov tim dadne da uradite. To radite zbog sebe, radite za sebe, nemojte da vam bude problem da odradite onaj dio nekakvih priprema koje se zahtijevaju od vas. Nastojite da živite sportskim životom, bez obzira na praznike koji dolaze, bez obzira na slobodu koju sad ovoga trenutka imate, uvijek nekom je na prvom mjestu to da već u januar mjesec vi morate doći potpuno fizički spremni i odmah se nametnuti i šefu, a i upravi kluba i svima nama da dobijete onu podršku koju mi želimo da vam damo na bazi vaše zasluge. I pre godina nekoliko, a neki ovdje i duže vremena borave u klubu, sjećaju se da sam molio da u vrijeme opuštenosti, slavlja, veselja, vodite računa svojim životima. Spomenut samo jednu nepriliku kad je naš Marušić Zoran, upravo ne poštujući ovo što ja sad govorim, misleći da je to samo ajde da se čuje, imao saobraćajku i sljedeće godine njegova karijera bila upitna, mi smo normalno razišli se, on je otišao tek nakon 2 godine čovjek zbog povrede koja je bila u saobraćajnoj nesreći zbog malo alkohola ili ne morate piti, ali dovoljno sjedite sa čovjekom koji da konzumira, možete doživjeti neprijatnost. Mi bi željeli da
odete zdrav kućama. Želim onima koji su povrijeđeni već duže vremena na terapijama i nalaze se na liječenju koja klub omogućava svejednom svom članu, za razliku od mnogih drugih koji svoje igrače samo trebaju onda kad on trebaju njima, mi trebamo vas i kad ste i povrijeđeni, bolesni, slabi ili kad niste u formi. Želimo da se oporavite, želimo da iskoristite ovo vrijeme i da na početak priprema dođete u potpuno zdravom stanju i tako što pre uđete i postanete ponovo sastavni dio ekipe u kojoj ste bili. Isto tako želim vam da sa svojim porodicama ove praznike koji dolaze novogodišnje i one vjerske i sve druge proslavite u najboljem zdravlju, u veselju, u ljubavi. Želim da odete odavde danas sa jednom spoznajom da malo klubova danas u Bosni i Hercegovini se raziđe na pošten način sa svojim igračima. Vama danas je data i plata koja je bila i trebala da bude u ovo vrijeme. Vama su do sada izmjerene sve obaveze kad je u pitanju doprinosi i sve ono na što vi polažete prava. I mi se trudimo da taj odnos korektnosti u našim dogovorima ispoštujemo sa svoje strane i u svakom segmentu i nadam se da ćete ga u budućnosti poštovati vi. Želim vam puno sreće, želim vam sretne, ugodne novogodišnje praznike, dobar odmor, dobre pripreme individualne koje ćete odraditi, da dođete potpuno spremni i nek vas Bog čuva i da sretno dođete vašim kućama. Kad budete u prilici, javite nam se da znamo da je sve u redu, da ste dobro i zdravo, da nema neki problem. Nek vam bude i prijatan ovaj ručak i hvala i momcima koji su došli, koji će sve ovo danas premijeti. Posebno želim da zahvalim šefu struke, svim trenerima u našem klubu, svim ljudima koji su vjerovali u vas i danas zajedno sa vama mogu biti sretni da evo poslije ovoliko utakmica imamo sad iza svojih leđa, pa čak i sa mnogo jačim protivnicima, bez obzira u kojem sastavu on bili, vi imate iza sebe kao neporažena ekipa i to sigurno već pomalo postaje strah i trepet onima s kojima ćete se sastati u proljetnom dijelu. Živjeli i nekom je sretno.